يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala awanatimbukmasina al-Qur'an al-Karim izin safid anamni 50 vavaka na hoe dua zay tena hoe nisafidiny tombontsika Allah subhanahu wa ta'ala.
nefa zanak'olombelona depuis Adama alayhi salam jusqu'à niany mangataka am Allah, bako samby olona amin'ny zavatra angatena amin'ny Allah zay, maha olombelona jiaby samby amin'ny zavatra angatena. Fa kanefa Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny vavaka zay nataony Adama alayhi salam doa zay jusqu'à navampaminantsika sallallahu alayhi wa sallam, nalainy Allah subhanahu wa ta'ala eo amin'ny 50 fo nalainy nampidina ao anatin'ny boky masina al-Qur'an. Tsika metimetsika fanontaniana nanino zany doa 50 fo nampidina Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny boky masina al-Qur'an. Nefa atsika mijery zany fa hoe io doa 50 io zany mi-englober mivavaka maro anatin'izao. Zavantsika amizay koa mpaminany aby le nan doa zany amin'ny situation hoe sarotsy tamin'ny fiainandreo naovandreo zany doa zay. Nivaliny Allah subhanahu wa ta'ala. Zavantsika matetika fa le doa de fastajaba lahu hoe nikene doa zay. Dikan'izany bila mahambaratsika hoe Allah subhanahu wa ta'ala mahambaratsika ataovanao zany doa io fa valiko omeko andreo zavatra ilainareo zay, na zay problème zay mandalo aminao esoriko. Satria misy olo misy mpaminany na misy olo talohanao tany nandalo situation sarotra, fa kanefa tamin'ny alalan'ny zany doa zay nambarako anao anatin'ny boky masina al-Qur'an io namahako zany problème ndreo zay. Ke tsika tokony miezaka zany manabetsaka le doa zay niteneny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny boky masina al-Qur'an. Jevatsika tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala zay miteny hoe qul teneno, dikan'izany izy mamporisika hoe teneno. Tsy hoe mpaminany sallallahu alayhi wa sallam niteny hoe teneno, tsy hoe mpaminany taloha tany niteny hoe teneno, fa tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala zay miteny hoe teneno. Izy mety miteny teneno ya Adam, teneno ya Nuh. Dikan'izany io mila mahambara fa io zany ilaitsika. Ke doa zay ndresantsika niany anisan'ny doa anankiray hoe ohatsy atsika manana tetikasa vaovao amin'ny hoe projet vaovao na tetikasa zay mila ataotsika, atsika tokony manabetsika zany doa zay ndresantsika niany. Tsy le doa fa nambarany tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasiha. Nambarany tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala qul tenin rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah ampidisa vavahan zay vavahan fahamarina zay, wa akhrijni mukhraja sidqin, aiza avo koa avo amin'ny vavahan fahamarina zay, waj'alni min ladunka sultanan nasiha, aiza mitady hoe fanampiana vondro baka aminao zay hoe tena ilaiko amin'ny fiainana. Izy nambarantsika io Allah subhanahu wa ta'ala. Jevatsika amizay doa zay mizaha anankitelo, fa nazy miteny hoe qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin, hoe teneno hoe ya Allah ampidio za amin'ino amin'ny varavahany fahamarina zay. La atsika zany mety manana tetikasa vaovao zay mila ataotsika, na mila andehanao fianarana doctorat, na misy asa zay hoe mila idirintsika tsika misalasala karakory asa ty mety ho tsara aminaka sa ratsy aminaka, teneno ampodiana betsika hoe rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Jevatsika mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, la mpaminany sallallahu alayhi wa sallam nanana zany projet hoe ifindrana fifindramonina a Madina. Diny hoe mpaminany zay hoe mbo tsy hay mipetsika ta Madina tagny, vo samby nandeha a Madina, sahaba zay niaraka taminazy Ababakra zay hoe miasa loha karakory situation-tsika Madina, ka moa ve ola Madina nkadiatsika, ahoana fahitavan'olo a Madina atsika, mahabe zany le asa loha mipetsika hoe fotony vo place vo andehanandreo, vo hoe vo tanàna zay hoe vo anokafandreo asa vaovao amin'ny place igny. De iny zavatra nandalo jevatsika mpaminany sallallahu alayhi wa sallam angozy miala Makka jusqu'à Madina, zavatra zay nampodiny betsika rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasiha. Zavambena kama ivany Allah subhanahu wa ta'ala, zavatsika iny zavatra nivitany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam niaraka tamin'ny sahaba ta Madina. Dikan'izany atsika koa misy zavatra zay mila ataotsika, misy asa, misy nino zavatra zay tatsika vaovao jiaby mila andeha ataotsika zany, ampodiana betsika zany doa io, fa Allah zany mankahevina amintsika. Allah daiky mahambaratsika hoe mankahevina amintsika hoe olo ty mety raha anao miasa, olo ty zany mety hoe ohatsy anao miasa aminazy, anao mety katsamina, anao mety avandesany,
dès que sakanan Allah subhanahu wa ta'ala zavtsy zay zany le tapiny vanalohany zany le fidirantsika ohatsy zany fidirantsika amin'ny zavatra anankiray tsara vilagny koa zany fiafarantsika aminazy iny tsara rabbi adkhilni mudkhalaka sidqin tapany faharoa aminazy wa akhrijni mukhraja sidqin mila mahambara amintsika koa zany ya Allah ataovy koa zany miala amin'ny zavatra anankiray koa za miala hoe ampitiavana za miala hoe tsisy disadisa amin'olo za miala amin'ino amina tsarana ataova fialako tsy miteka korontany zay zany mahambara amintsika hoe io ilaina zany doa zay fidirantsika tsara satria atsika koa mila mahay koa nisan'le asa le farany koa matetiky le farany zany tsara hain'olo atsika tsy hoe le olo mpandresy le olo zay hoe niazakazika izy vanalohany niazakazika fa le olo zay tonga farany io le tena mpandresy donc le fiafarantsika koa zany io mila tsara dika zany tsika zany ohatra tsika amin'ny dunia zany tsika miazaka magnano tsara vanalohany amin'ny fiainanatsika tsara koa tsika miala amin'ny dunia zany tsika miala zany amin'ny atsarana zay rabbi adkhilni mudkhalaka sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasiha atsika zany mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny tapany fahatelo ya Allah zaho meza vondry za mangataka vondry aminao zay hoe vondry zay hitanao hoe tsara aminaka dia atsika zany amin'ny tapany fahatelo mahatsapa fa hoe atsika tsisy zavatra vitatsika koa tsy ampelatana ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala tompo Allah subhanahu wa ta'ala zany izy nino mahay zavatra zay tsara amintsika dia tsika zany miamby maniky zay lahatsany Allah subhanahu wa ta'ala zay natonga hoe io doa io zany doa zay hoe atokony ataotsika maro hoe amitetikasa na misy zavatra zay vanalohany zavatra hoe mila ataotsika nefa tsika misalasala hoe mety mahatsara zazy ty sa mety mahatsy za ka tsika tokony miezaka zany doa zay amparitika atsika amin'ny fiarahamonina tsika tokony miezaka amin'ny doa zay ampianaritsika zanakatsika atokantrano hoe le izy mandeha magnano examen mba izy mampody betsika hoe rabbi adkhilni mudkhalaka sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasiha na tsy vitan'izay koa zanakatsika mety manana hoe finiavana andianatsy ivelany nefa tsy haitsika ino ma zavatra mety andesiny bakany zavatra tsara sa zavatra ratsy teneno aminazy ampodiny betsika hoe rabbi adkhilni mudkhalaka sidqin واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيحا بقول من قتم الله يا الله كنت نوما كتزازني عسى زين دي توكو ان كما يفانا زايد توب الله سبحانه وتعالى سوتو place de tokony vatsika izy betsika amin'ny sujudi satria le atsika amin'ny sujudi io fotoana atsika mariny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny fotoana tokony tsika mahampody betsika amin'ny sujuditsika na amin'ino ampahatelo ny aliny atsika mahampody betsika zany le doa zay atsika manania fa hoe amin'ny asa zay ataotsika zany hoe Allah manokatra lalina tsara aminazy zay lalina tsara fosokafina amintsika misy olona izy miasa amin'olo bokoa ana fa izy manininy jevotsika zany fa ohatra anao miteny rabbi adkhilni mudkhalaka sidqin asi mety possible tsara aminao nijika aminazy tsara aminao le asi zany wa akhrijni mukhraja sidqin mety possible anao ndraiky le papiasanao zany misaraka andreo zany misaraka amin'ino amina tsarana waj'alni min ladunka sultanan nasiha io zany ino tsika mangataka fitahina amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala i zavatra jiaby zay tsara amin'ny zavatra nidirantsika iny io mezina tsika ampidantsika bitsika zany doa zay amin'ny manaraka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله أكبر الله